Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kam Meghalaya Tourism Development Corporation kalabuk thong ban pendep no hapo shisnem ya ka Crowborough Hotel kata hadu usnem arjar arpo bat lakmi lentiru bakan long ka way na ki hotel ki ba he tam ha kanong ba Shillong. Nakaliang chairman ke MTDC uba Sanbor Shulai ha ka jinga kren bat ki lat pathai kubor hadien ka jing jurip ya ka tai ka hotel ka badon ha khandai lat ha ka arfunyo trek ujemang arjar khat khandai ula ong ban nakaliang ki ba pentrei kila pentip bakin persyang teng e ban pendep no ya ka ne house nem ubanwan ulaya thoru ba manla ubnai ka MTDC ka jupan kai port halor ka jing pentrei ya ka ne ka hotel ka bala simpor la palat laifusan snem tamban pendep. Januari hadirin Banglaya nga Himti kum chairman ke MTDC tinggal senang inspection nomor ba kumbu flight bi kane ko hotel kan ha po apeng jo kane ka sor kam tam hangne po police bazar ki pai ba ro ki angnut ban pendap ya ka ke hoi ka long syak jing slam nomor ba nila ya senang ke inspection kelanang ya cha tinggawan biang mentah ke bengi kelanang ya but kumbu fly osum dan nang tu company ru I director don lang ne by next year kin complete kin over by next year tena kami kaliang perlu kumbu fly tip ba ya ka tendar hi ningkong ba initiate kali hostem ka kendai spa pra pun riu la tendar ke mentala live hostem tam kengi mentah bakal nang ya kena ka jeng trai kum ne bat ni kermen ba by next year hadin ba kila long fully complete kila over te ki guidelines juga ada department kalau bikin sa ai ki lisi bikin penya bat kana rap sebun ngilong concern ba hak bede ya kana nomor ba pi kalau ga pleng ja suruh komru kum pi haman lagi jaka ka jeng tut jeng turis na jeng song san ki bagi turis banyak accommodation banyak jaga bam ke babiang tiada ke pendap ya kan wara sibun ke jimin toy haka bakan don ka revenue ke kan long ke ji onong ya ke hotel baru waktu apur kan yarap ban priok company jam tak spa thrang ne dam gitu ki samla ki ba la puli ka hotel management mo te kan yarap ban priok kami jam badah kaju apuru kan long kan penitenat sibun ya kan apeng sor haka bagi pai ba lari ki mon thia ru kin restaurant ko magi pai kin ba biang ba kila ban wan ka budor ka ban bid ki jing bam ru ki ban long kampala te kita ki ke bangalaya discuss kan attract sebune ki tourist bagi family ru kum tu hating teng ki don ki hotel bagi bam si restaurant ki laki thli hangne ga jaga parking ru kan kum ba si spa tam ki kalilan parking in parking kali kin long comfortable bagi nyawan bagi kun ki ti ki non bam bandi hangne te ki ai ki jimen toy ken te ngit skamba da ka komen baki ai bangi lawan inspection kum ne manu bena ngi monitor ban pej ya progress jong ka jing tray bakan ya chat but ngit skamba by next year kan dep no hapo ka tenure ka banga kat banga long chairman bakan dep no hapo ka tenure dengan aku chairman bakan complete banan obar bakan bagi ni ban pentray kam no ya ka kum bagi ai menda commitment ngi rugi monitor ba kila ai ko commitment kan long record bagi dia ban pendap apa ka time frame ka bala ai ki bagi la ai ko commitment nang leng manager don ngong ba i try meet ba resi ban pendap